Boum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu doomba Mwenyezi Mungu ikemjuha wanono ho hanza hahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarnike taufiki yarijaniliye ya ukumalanikao dumajuha mjuha wanono umalanikao dumalala mjuha wanono. Mwenyezi Mungu alihifadhi ya mhifadhini ya hifadhi neze fami za hatu. Usiku wa leo mgwaja ilika rishele wana juma njema ya khair, juma ya baraka, juma ikao ya ujaile maridhikiwe menji ya haina mwana mkomori ujihunro hunumanga utabi haujihunro omalani hotipia. Mwenyezi Mungu alinike mvuu na suha na jitihadi ya udowa na nezembi ikao dezijilio. Mwenyezi Mungu ya rijailie ya uka ranyira zefami mshila wanono mjuha wanono ho hanza hahi rabbal alamin. Watukufu kabati nongo njema eka mwanadamu halala hajuha hashelewa na mvu na suha hajuha mnono ngujonoka ngejadid galihimidia onga shukuri yao wakati kao ngabo wajuha wawade ngwajohunda unono ngabo wajuha maiti ngujoriransi na mu hata hale sirabaki deja nga mono hama live ya ndiso sinyalewa hamanga bo mabibi na makabwabwa walovanu wa sinyaleo. Wa alaikum salam ma soeur mama Nadia. Watukufu nga sina sujet mbili hatanraru zilo très important. Sujet mbili hatanraru zilo très important. Ikanga rombo Mwenyezi Mungu yalinike taufiki, Mwenyezi Mungu yarjane joka na her, Mwenyezi Mungu yalikusudie kheri na baraka rmaze famiza hapa. Wa alaikum salam na ila Hassan. Watukufu nga sina sujet mbili hatanraru. Yesujia mwado garjorongozo wanaume wanikwao uaminifu hawatolwao zenia ni wanashohatu la plupart ya hawakansi hawalala hawafilme hawatile mafoto wakati kao wanashohatu si wa laumu ekawende hata wowo wajifilme wabeshia wangu mafoto sha à ce point mwanamme yadua la dufanya mwanamshe mafoto. On va lui que ça. On va vous donner des conseils. On va parler de ça. Yo sujet le parmi les sujets kaonga sinizo. Sujet ya bili. Nzadze ulohu nu Marseille. Ikawe nzadze uo. Hasihe mwanyanya. Zamvu uloko mori ya mulize mba plasi nzima ikawe daloniyo. Ye nzadze uo hazingare mwanyanya. Wambada mzima mzadze mzima. Ya mulize plasi nzima ikawe daloniyo. Katina mbaba hanu ya bidi ya hule harmomji, itosi de place ya he mwanyanya. Na boye mzaze uo, ngene mwanahe, ulobu shini mna mwanamshe, ikawe mna mwanamshe uo, ngena 26 ans. Gebushini ngusomo. 25 ans, 26 ans. Yoko mwangalia de mwanyanya mzaza hahe wa ulo hunu Faransa. Hanza ya mbaba isi ya mkonvaincu, hate mwana ola ya kubali ya rongoze mzaza hahe, ne ya huze plasi. Mzaze uloko mori haharaya emba plasi nzima oyi mwana ulobu shini haharaya ula mwanyanya mzaza ya kaumangalia hamvuriza katsumangalia katsumfanya mbarongo gasina harma mezi ya uwaza juma utabifu mzaze maskini usufre utabiho ngufanyo haina mbataratibu ilia saide mwana hae ula mzaze hajahare mesheha ngemwade waneda mungu elewao ya ukaya ye mwanyanya de amuwa ntina unika certitude en 100% ya ukaye mwanyanya de amuwa shaizo ndizo waduteo haukaga japaro kana problem za mawade hozungoni. Wa alaikum salam Tahamida Toha. Wa alaikum salam Halima Rajab. Hajanjia ni wade hozungoni gujisante zimru zimtabishao mazetwani ya mdelangeo na yotsi de heliakaya
haini mwanadamu lona bahikma ne heli ya fikiri ne mafundi wa gangi kao no wangu wendo wa mwangalia gwamba ukaya hula wani mwanyanyo garjo hujari zambe rizone selzilani karena uzia. Troisième sujet, longoze mbaba tso ikao woi certain docteur woi fundi ulona doktora ikao fundi wenge komor halola mwana mshahar ukoka hunu Faransa ika mwana mshahar woi hamanziza hamkubala izo ikao luyanza ubanda wajawambiziwa ola fundi gwambie mwana mshuka bada ntushida na hufanya taratibu wajiviwa ntushida na husatisfe na lifanya namna ya rongozi ngwaji na udoni satisfe mwana mshaba rongo hindi doni fanya na mavideo na wana mafoto valati da balo hunu Faransa dabe mwanamme ya mrume ya rejei komora ukayoka komora horejei komora hende ha exige mrume shahadu mfanya mafoto na video mwana mshiha haraya tola kazi tolo garjuhu jabzilani lizambe. Je suis général Nizo, s'il vous plaît, nimlo Facebook, na mettez cœur, mettez GM, parce que ngabo ma bibi, ya signalé, s'il vous plaît, ge signalé au soif. Nimlo TikTok, kaga ni m'a intéressé, na mettez, n'tapote, parce que nous t'en ge signalé. Wa alaikum salam, mama Yassine. Watukufu ngarjwa ma message ya mando. Au kaya tsono video ya mwana mshohangu, mkomor. Ça me fait mal au cœur. Wa alaikum salam si un chiafa. Ça me fait mal au cœur. Wakati kama na mshewoi et debaya et par occasion sur TikTok, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Gasina 3 mois à 4 mois à 5 mois. Yija ye video ya hetsi iwono si erewayo. Imana mshohatu ikao miulaani miuzamba owana shohangu wadongo utsuwa ofanye mafoto ya hawazineze video za hawazuere ya wanaume mide uko ujabani tuwa konseye mide uko ujabani tizamba mide uko ujabani tizilani shaset fasi mwanamshawe ikajafanya video ya ile mwanamme kajafanya mafoto ya ile mwanamme shawe mwanamme ya baka uyeshida ina haka sorte de ina yakawala la yom filme ça fait mal moi ça me touche le cœur. Unaona video zinderange. Zintabisha. Njola umuye mwanamshe. Shadeka haka hafanya video yeye havea. Njola umuye mwanamshe. Shadeka yedi yakaya jifilme. Shamanamme ikao huniko amini funa confiance ni mwanamshe. Wakati kao sonsi pia ngarambulana. Hawara yu haram. Wanuka do yeshu hawara. Wanuka do fanya zina. Shangarjoka 99%. Zele la sozaki hawara ngaza existe wa harmwetsi hatu. Zele la sozaki hawara ngaza existe hunu Faransa. Yabonga rambulana ngarjulana. Hason sipia. S'il vous plaît, na mettez cœur le Facebook parce que nga signalé wa ngamtsongo mabiani, ngerame nga signalé wa. Na nyinga mjoko wa signalé ya oma bibi, ngamjua nga signalé wa. Déjà je vois que ça bègue trop. Et mela nakazana sunida. Lo ujaba nurone siya ukaya. Rilaani. E manadamu, hao wanadamu ikao wakansi, haudo filmu wanasho hatu, wakati kwa wanasho hatu kwa ti okuran, leo manamshe ngedene hawara hai, hao ngedene mruma hai, ikao ambilana, hao anzazana, hao ambilana, watuliana zenia. Hondani, geja kao bidi mria walale, ya bengu filme manamshe, wakati kao rujoka telefoni ujauhiba, hao wakati kao se exprès mria rangia piblie. Na mrespect wanasho hatu, mretsi onwa nigoni ba ganyi na wanasho hanyu, ganyi na wazaza hanyu. Leo mwanamme wambange TikTok. Yani gimana mshwahi ya mfilme na wale mwanamshula hamtoleenia. Handa we mrumme. Venyo wanaswangu na mdun jaki limleta sinema. Kwa mrubaki hawa zindani mrubaki daine mrumme ya lola mru. Shashonga ipasi shahawara ishoka vati hata garanti. Y a pas de garantie de dabo mes sœurs. Garila anio shaitlan wa shinu. Ye mwanamme wa izu yafanya. Parce que mimi hone video ça me fait mal. Et moi nam shonja jukati mbana fas e kabala hakafanya video havea. Hawe kabala fanya mafoto havea. Shado utsukaya ya kedene moto hae le bogosila hae Honda ni wanzizane. Et moi nam me la we bala ya do la yo film mais ça veut dire quoi? Yo demande encore bwana shohangu rahawara rama fiancé ramrumme faut pas donner confiance ou que hawazi mruma hakane téléphone hawi hawara hakane téléphone kodeni faut pas donner confiance on est vraiment mauvais nous les hommes comoriens
On est vraiment mauvais, nous les hommes comoriens. Nyezi Mungu na niki hatima njema inshallah. Wanasho hatu gwari nikao confiance totale. Wanasho hatu gwari nikao ziongo zao na sikar jawalola. Iyo haram, izo zina, chalo mdufanyo plaisir. Faut pas faire le malin de garder le téléphone à côté. Ou à l'iso filme. Na uka, bah, madame, je continue de rendre compte. Et ça, madame, je suis na ike, ni wana wa komori. Gagne ma vigilante. Na ike ni wana shangwa komori hani mbuge a jour ngujwe heli aenda osoma mluma hengera bi hawara. Leo mbuja ya tsuwe zengo ya tsuli hawara balenda bwamnika confiance. Na singa joka izo zina ziharamishiwa zikazifanyishiwa shasonsi pia 99% wa uhawara wa komori wa uhalalisha wa usilamu koja halalisha shanga juka sonsi pia la plupart ya hani mbuge na hawara hani mbuge na moto bavuni ya mbuge tambi hayi hatsotsuli ya wezenguo si Winjwa hanyu uzifanya sumana umeikanga mwanza. Mettez le cœur pour bien confirmer. Si ça bug pas parce que je vois des signaux ici. Le Facebook s'il vous plaît. Mets le cœur, tapotez. Ruanene ma bible, watsongo piqué. Nyezi munaneke hatimanjema. Yode manajuma benka wana shahango. Wanashangu wa Komori, méfiez-vous, ne me pensez, faut pas donner confiance. Même moi, Turam, ne me donne pas confiance. Yaukaya Waituram de Rouanilio, je vais l'envoyer mon truc. Waituram de Rouanilio, Gambaki Hawazidamine. Non, ne jouez pas avec le fait. Wanoma Komori Gassima méchant. Wanoma Komori Gasswa Peu, ou Kanahawara, Hauyakide na Madame Chambe Goumanzo. Mouya Kelsarige téléphone de Fanya Oumane, c'est un crime. Yo krimu wopeu wotsubinadamu heli ukofanya vidéo sabona shangu méfiez-vous de ne pas faire des vidéos d'envoyer des calboches heli ukofanya vidéo sabona shangu mluka dofanya vidéo wala mafoto ya mwanamme à ce point que jaka ubidi e mwanadamu woi yakani mwanamshe ya mtoleni ya mwanze ya mwanzize ya jitole ya mnike haini zwe kaudu yanzao ya mwaname wo ya walala renge telefoni ya do filmer mwanamshe hone video ngoraboke mwanamshe elle est pas au courant hone video ngoraboke inu video ya mria kati ya walala ya mfilme hawazi ni mwanamshe wo ya buwezi ngoza hedabu ya unaokaya we mrumme we mwaname imani mwanamshe wo da tuwezi ngoza hedabu mweda Burundi matimizi sur les certains Yalo hawazi ngwana lo mfilme karikara dhondo hukanadaraka rado jokandu wana shahatu wakati na une vidéo siku waja na une débat yaka TikTok ça fait longtemps sur une vidéo ça me dérange vraiment le cœur ça me brise vraiment le cœur ça me touche le cœur est-ce que vous voyez que c'est normal vous voyez que c'est normal on est très méchants, nous les hommes comoriens. Yo demande ma bibi wanome wa komorika wenji wo kwanza ndorongoa. Non, mimiti wo ne c'est pas normal. Ma soeur, s'il vous plaît. Mes frères, Yowambomina Bababa, il a qu'à partir ou je l'ai bloqué. Parce que ce sont des hommes bizarres. Ika Wamba au Katuram, quand on a Bababa mjo bloqué. Parce que quand je suis là, je parle pour protéger mes soeurs, de ne pas avoir confiance à nous, les hommes comoriens. Nous n'aimons pas comment tel fantôme me bloqué. N'importe quoi, vous êtes comment. Comme le cas, c'est normal. Madame Chia Jitole avec amour, comme Hanso Boturam. Bangoumi Mituram, ya Jondani Hangu Garenda au Burundi, au Haram. Finalement, ni quelqu'un de me filmer. Ils ont dit, mon nom de Hokanabaraka. Car le cas, c'est pas normal. On a soit ou quoi, j'ai mérité ça. On a soit ou quoi, j'ai mérité zéno. Madame Chagujitole ya wanzize ya hubule zungu zae. Tant que futur époux. Wakatika ou yu haram. Wana shangu, méfiez-vous. Ne nous donne pas de confiance. Nous les hommes comoriens, on est des calboches. Mtsiri amini. Mtsiri nike confiance. Baike de mrume ya hulo la ne lui donne pas confiance. Ou de mrume ya hulo la ulo da wena yondani. Yode mrume ya hulo la ya hunika mahari. Yahunika heshima, yahunika dhahabu, yekangene telefoni ngawe hawazi, beini wakati mwenda Burundi nyiudi waza ukaya, banda ça fait du bien, ça donne vraiment des frissons, ça donne l'éjaculation, nyoti pia nyiudi waza, na bale mrumengene telefoni.
Yase balade au film, que tu te rends compte. Maudunga manao yado fanya chantage. Si tu me quittes, je vais te balancer. Si tu me quittes, j'ai une vidéo pour toi. Namkela tu bwana sohangu. Et quand gaudone mrume waho, woitanda juu, m'ambie, chérie, laissez le téléphone à côté. Chérie, je veux pas que tu gardes le téléphone. C'est ça. Shangala manam shihamandoi. Une femme qui t'a donné confiance, un homme comme toi. Et toi, t'as osé de la filmer. En plus, tu partages sa nudité. Tu partages sa nudité. Tu partages la vidéo jusqu'à ce que je trouve le vidéo, moi, tu rentres. Attendez, attendez, tu rentres, on y parle cette vidéo. Mais, ni on est, ça veut dire quoi, y'a là-dessus? Subhanallah. On a choisi pourquoi j'ai mérité. On a choisi ce ne sont pas des cailloux. On a choisi ce ne sont pas des animaux. On a choisi ce sont des femmes qui sont méritées des dhahabou, qui sont méritées des fèves, qui sont méritées de l'argent. S'il vous plaît. Namdo juani famille, wana da muanu wa kansi on a choisi tunai. Homdualala, on a choisi, méfiez-vous s'il vous plaît. Méfiez-vous en Hukana Barak. Méfiez-vous même ton mari. Mwenyezi Mungu anike hatima njema ya Rabbi. Mwenyezi Mungu anike hatima njema ya Rabbi. Mwenyezi Mungu anike mwisho mwema ya Rabbi. Wanasho hapo izakili zao zikensi wazoloni. Wadu joka ya mwanamme mjana si mwanamme mleo. Ya mwanamme mkomori mjana. Wasidi mwanamme mleo. Ya mwanamme mkomori mjana. Wadu wababa hatu na wajumba hatu à l'époque. Shabana wabasa sira janyumeni. Wadu interneti. Wadu tout ce qu'il faut. On est vraiment des méchants ya la tuf. On est vraiment des méchants ya la tuf. Tu manipules une femme, tu sors avec, finalement tu vas la filmer et tu vas partager à tes amis ou à tes proches. Il y a la tuif. Ça c'est quoi ça, ya Rabbi? C'est nos sœurs. C'est pas bien. Ce qui s'est passé, c'est pas bien. Alors faut pas se le kawan ou ça c'est du bien. Et madame Chou, il a pas fait exprès. Elle n'était pas au courant. Alors qu'on est méchants à ce point, on est très méchants nous, les hommes comoriens. Gardaouha, moi, et deuxième sujet. Watukufu, je suis tellement désolé. Yelika de Naheza, Leji, parce que ça fait mal. Wana shohato guaranzao, wajitolea, hamahaba, nanyanzo, avec leur cœur, gual gaspiller, gual faire tout ce qu'il faut. Mladou ala de filmer. Ça c'est quoi ça? C'est un crime. Ou nous péou. Gasnana shohato. Faut pas faire ça à nos sœurs. Watukufu, regardons mon deuxième sujet. Deuxième sujet, une sujet kao ya rohombi ya upeo ya mzazi kao ulohunu manga ya fanyie mwanyanya ulokomol nane mwana wa mwanyanya. Ikar juanzaka la plupart des gens qui sont sur TikTok, la plupart de vous que vous êtes sur Facebook, l'onrenamna m'partager, l'onrenamna dire ça de mwanam chéri parce que alhamdulillah wanada mwenji wakana tambu na problème. Rizirongo avanu déjà même pas 2 mois. Rihundu misanda na misanda. Je mwanam shekao. Njomba hahe. E mwanam mahahe. Hakanza ya lalenae. Sino kanado mlivye nyumba. E mwanam shaharaya. Hakanawana. Rihundu misanda vanu. Rimsaidi mwanam shawoi. Alhamdulillah. Rishidi rilibi harma mezi miraru mezi mine. Gujoshida lalia bu hata ya vumwa. Ya ketranquila ruma nyumba iyo. Hezero hojema ikao zahanyu mazifanya. Quand moi je suis au Sénégal, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Au Sénégal, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Alhamdulillah, shukra za julizahan. Nane message nous jokana besoin ya wanawashi wengi. Hawa baba wengi waroho njema ilifanya namna ya message nous limjowishia. Risadim na mwana woy. Wayim zadze ulo hunu Marseille. Ulo ni wana hahe hunu Marseille. Ye mwanyanya nge Komor. Badala haone sanrabo za mahaba ya hedene mwanyanya.
habahize mwana wahe mwanyanya mna mwana msholo na 25 à 26 ans hambe habushine mwana mshonge bushine ngusomo yemzaze yakaumangalia yemzaze do umangalia ulo hunu Faransa shaula mzaze balazila pia yafanya o ngufanyo par reserve ya ngu projet ya yenzo e mwana mshoi abasa ngusufre ngutabiho hata mbandwa hula e mwana mshoi ngusufre hata nyumba katsuliba haizo mzazi baada mzazi hamneglish eza jiruhiru ye mwana mshoi mzazi henge namba arudhu nzima ho mjini katina ya saya ye mzazi ulo Faransa ngena arudhu iho mjini shayongi yo hule no mji hajahambi ye manyanya ya ukaya ni hulize arudhiyo ye manyanya mwambia ukaya koma mimi njoka hulize mbabyo nende mba abi ililoniyo inde mbabi yangu no wana ola manyanya mwambia ukaya eka hunu huliza ngojorenga wa hule bandwa jina ola mzazi hamba kena ukirinu hulize mba arudhiyo nzima loniyo ola manyanya ikawa ulo hunu Faransa hapara ula mana ulo bushini gwanzu ya mkonvenku neyambie mzaza hahe ya kubalia huze arudhi e manamshe woi manamshe ikawa usoma ulo instru ulo na hitwa c'est vrai we mzaza ulo hunu Marseille wedo umangalia wedo waka umangalia ola moto hambia mama yeka mama hangu wa huzemba plasila yesinga juba kindaba anga mjorenge mapesa msae kwa jina mhule haba no mama ntina ujofanya hizo tunajambia mama hangu haba je haba tunajambia mama hangu apatri ya hele kalima la huya haba zila ye mzaze ula ulokomori abasar zamba ungiharu matambu na mashaka ya wade na sufransi ikawo habe hamvuni habe harume mafudonsi pia kwa tushida wajere ba hata fanyo hata habewa waansu ba wabehe mzaze hata haruma wambehe mzaze hata haruma wagangi Mwenyezi Mungu na msame wambea tarma wagangi hani mndugu mabukaya ya huwa de manyanyu e manyanyu hodi ya huwa sababu demba arudhila banda ambaka tuhuza ye mzaze unge harumatambu dopie manyanya ya mkaze deba ya arudhi rangosu ke manyanya ya lawahunu ya sakomor wenda washindana wavurana banda hamwambia tena ya mulizi ya bale deba henda ye manyanya mwambia ukaya ntsina ujauza bekati huzu ntsina mbaba hanu ye mana ya sagirinde bala ye plasila ngiyo bien plaso mala ni kaudo iliyo ye manyanya mzaza hae ka woi mzaze woi ngwanzo wana hae ye dewa washiyevala ne wakane ho mjini haukaya ongwa uhule no mjini ule mzaze haharai kabajabira même pas quelques jours haraje hunu Faransa une semaine à 3 semaines à 4 semaines jusqu'à un mois et mzazola handiso tabia majini majini gamdubiao masara gamdubiao gono wandu mshangaza gono hama wandu wanzua muwe yode hedi mzazo ya sufreo banda haraje hunu Faransa hazia habloke olamana hahe wahema nyanya ulohu la bushini katum libiye nyumba katum nikambandu ya hala katum saidia tambahindu ngei hongu sufre ngeyu honge haruma tambu ngeyu hongu sufre na magalero hombi ya mzaze ulo manga aruvi mafiti ikau yotsi ya haho weide manyanyuho vanudo wahai gojo msaride ya hulize bahari wenga we Faransa gojo msaride ya hulize bahari wenga we hunu Faransa ye mzaze ankili ye mjeno nono baike gamtabi hoshano ola mzaze ka oblige ya tido saidi mna mwanamshe ulo majenga usufre utabiho badanga wa komori ngurengwa gula zohula hata likoli katsuheda haukaula mzaze hazia katumsaidia subhanallah ya rabbi Mwenyezi Mungu niki khatima njema ye mzaze nge komori ngutabiho hamajini na masera ikawo wangu ambao yampulia de manyanya ulo mu Faransa ya mpulie majinine masera ya mtabishao ye mwana hae ulobushini hamneglige katumsaidia banda witi mwana ya mzaya banda ulamba kama mangu na tihuze non on n'est pas d'accord ye kama mangu ahuzunga mjunda dahu na huze nga mjunda mahule bandwa jina n'importe quoi yo defikire ya hao ya huze mwende ya hule bandwa jina da wewe ulona wano wa manga wa ulo wa merite wa kenti mbaba hanu wema homjini n'importe quoi ba nyinyu jina da hindu nyimlu Faransa Nimluna zéro même le Faransa nyujenda nyujela kagani marwa ou alors comme nous allons dans le esclave. C'est ça ce que vous pensez? Vous n'êtes pas des rois. Vous n'êtes pas des rois. Arrêtez-vous. Baoulissa.
rohombi hamandiyo mzazi ulohunu Marseille utona kaula de manyanyuho ila de ba ardhi nzima loniyo humsigiri ya hulize kaja huliza mawadenga mremao tambuga zimjiao habe harma mafundi na mafundi garma problem yimana enge yiho komor imana enge bushini nge yiho hum neglige wa mzazi wewe bahari yimana ba mama hayati huze ça veut dire quoi ça ya latif ya rabbi zinu rohombi ndazi rijuhanza haini manadamu s'il vous plaît. Risaidi mzazi wa yulo komor. Risaidi ni mnamana wa yulo bushin. Ruonise ye fami fantomu yinu. Ne mzazi mazaro hombi woi. Ya ukaya ye mzazi wa ngujo wona. Ye kangujo kasaidi wa hamafundi. Ye kanga wajoka wandu wa saidi namna ili ye mzazi. Les gens signalent. S'il vous plaît, mets le cœur. Ruhunle namna. Nyuazaza hatu. Mlohunu Faransa. Msona zero hombi. Ye mzazo ya undon bataratibu ya rohendi ya butu ya dia une mafundi ya bihamali haunzuani bangazija hazungulia pia guonu hama wandu wajawo muwa guonu wandu wa mtabishao guonu wandu wa mderangeo waye mzaze kao hasibabude mba arudhu ya hahe ya latif hasibabude mba vahanu ikaudu ya kansi ya latif dadi mkomorina rohombi ni wadzazatu mgengezi arudhu nga muwawa na nyanyi hasibabu arudhu Gerambe arudhuitso ya hao. Yemana himanya nyuhodi wa mdeplaso henda bushini. Hudofikiri kangu jokubalia fikira ya hao wa huzemba arudhu. Hamba no mama kama mahangu hahuzu enga jolo dianda. Gamjoda mahuli mwandajina. Moto haharaya. Huzia kutumbamba hindu. Kutumbesha nikolaji. Hadungu alikoli katsunda alikoli. Mbaingwa hula katsuhundu. Omahala niyali wengede na wakomoli majenga masha Allah. Wakomoli wa msaidi yao. Rijohans, s'il vous plaît. Nyuwazi wa hakumloba. Jamzo hangu mze militaire. Jamzo hangu jaza wa baba wenji. Na wazaza hangu wenji mloba. Mfanye namna maruwa iman. Risaidie mzazo ulokomor. Ya hundra unono. Ya saidiwa. Ya butulo. Ya fanyo malala. Ya deplase. Ya mnamana hae. Ulobushini. Ruhundra namna. Nyimloban. Mredungao. Rimsaidie. Ya mtuwa ya dungo msomo. Ruonesema nyanya mzaza hayo kaya rohombi. Keza ya lulu. Rohombi youza ya rohombi gaonu wana hono wapo wana bada oma je viens ya ode malaika merci beaucoup kikimaweni waodo wa mérite wende wa washi wa mbaba hanu wema n'importe quoi vous êtes comment vous croyez anike vous êtes qui ya latif gamjono wandu hindi ya daraja za ukaya emanyanyo ya ulize place ya wende wa wahiba wende manga emanyanyo ya ulize place ya wende wa baki ba wende manga wende wa mérite ukensiba hanu wema finalement omjipia shaba no problème ngabo midi phantom na mdoka midi ya kisolidaire mdo himiliana nyimiji mdo tsanga mdo fanya majilisi mosaidia walo haru matambu ye mzaze wa mjiwa haikabidi wahime wamsaidie kongwa jua weza muhundra ngwa jua uzetambu kaudi alonizo yoenda tahia majini ya haono hama hadungu hatuwaze nguo hazungula no mji nyimji gamona kaizo titwabia yakanizo iwoti wade yakanuo sharango usukie manyanya ya jayi huwa jawa shindana ware madeba yamba katumulize arudhi mmoneza hundra mzaze uo zabandri nyimji mtsorenga sanction zabandri nyimji mtsoujua wandu wamada wanu mawalaba zabandri nyimji mtsoujua matsanga mapese mzaze uo yenda ya butu zabandri nyimji mtsoujua matsasolisi mzaze uo yabona si mzazi alo juma yanzu ya tsai abase manahe ahatualia au kama mzazi ya redi ya mjufunguo mzazi katsi tranquili haka ujire mahausaidi mna mwana hai bande mwanyanya hazia usha kwa tina tambarongo kwa tina tambataratibu na ikila zonda hukana baraka risaidie ye mzazi woi risaidie ni mna mwana hai ni wanasho wangu mle ya mtsiba ye mato mli menji ngashukuria uze judi mwazifanya zahima na mshatu lo Marseille ya kanza ya helo emana mahi ya kanza la lede nae hasibabu kaka na mlipia nyumba kaka jambulia alhamdulillah mwana mshahara wenji wa hanyu msaidia mpara mtoa mwana mshahatu rishidi mlivia 4 mois rishidi mlivia mezi mine alhamdulillah nana course ngabongu longe normal de noana ngashukura uze judi zahani mwana mshatu wa ikaudi anzu ya bahizi wa ujahu na uya sekomod alhamdulillah wenji na wenji wa jitolea en 100% ili wa msaidi rijuhanza wabuhe haukaba suwa nada mgona ukaya comment on peut pas dire à Thuram alors que Thuram jamais devenir là de nous ani yarones hau yarivumbu hau yadone se mijihar sha alhamdulillah kari rongo wa wadzazatu wa ufanya
ekari rongowa owazaza hatu wa ufanya rishemeza mjuha rishemeza mjuha karna uzia hoshemeza eko wana wakoma ngo harumatambu haukayamba mria tsange ya tsangiwa fanya maudu mnyezi Mungu kujuhuliva ye mzazi wenge na bezu ya saidiwa reka ngusaidiwa hadua reka dzunguo reka mali ya saidiwa ne yabone bade mwanyanya hede hamdatize kasete ye mwanyanya hede hamenyela yo mimiga mjordin zambe ye mru yatsukana problemu yatsukana made yatsukana tabu zakamtabisha ye mwanyanya sahule demsi hagil yanzu ya mulizimba bantu bazimadone mpa arudhu ya nzazi yatsula wabala yende ya mabige mapesa nuhulize unike mapesa mapesa wanzao unike arudhu wende wahuli vandu wajina a partir ya bali mzazi ula yatsomwe mahaswabu de mwanyanya ni wazazi mlo unufaransa mbali ya rohombi nusu ya hanyu mbali ya rohombi ze arudhu zinunga uziranti wenji watungo ufanya malala onani gangi wajusua nyanya umu hasbabu de ze arudhu inu ketina hata mana wazazi wangu ndo hukana baraka inu ketina hata mana ndo hukana baraka on va tous laisser on va partir garjo henda na bafutanjeu garjo henda na bafutanjeu nezenje marjo uzifanya hiwazazi hangwe gani unufaransa mbali ya rohombi hanyumba ikao mweda mwahaka mtuke zikelensiza hama jumba ikao moya wahanga mjao zanyu katsulalwa leo mrugodo yanga mizima nyanya yende hatemna ngale mna mwana mshowi ikati dabu yalo harumam nji yuhobushini walu wakomori wenji walu wakomori wenji ngale mwana mshongo gabo mwana mshongo na komati yambaka ya zimhundu subhanallah zimhundu yabo deja haulawa hafanya masahiri na nyigangi asbabu arudhi subhanallah ya latif yikatila bo mwanamsho ya lo majenga mala nikonga wa komori wenji yabo joka hatwalia liko likatsuheda lijuanza nywazaza hatu s'il vous plaît narifanye namna risaidie mzaze oi rekama fundalo hukomori wa ripar rekana da mwalo hukomori wa joripar rekada hunu faransa risaidie mzaze oi ni mnamana hai haukaya yamba yo ulona yasaidie yo utsona yo ulona yasaidie yo utsoushinda yo utsoushinda yasaidiwa gerabe mwanamshe ya vihabushini ni mwenye mzaza ha yeda ya mranti ya mwanamshe walo harumatambu ne msinga wakomori wa mrenga wakomori wa msaidi yao walodo na yeyo sha deja eske izo mzaze oi yafanyi yeye mwanyanya kanarudi ya zifanyi mwanamshe usomo na yeda ya mbehabushini yaka umangalia yaka umsaidia ya jaya mranti ya mwanamshe ya tabi hao bahari haraya ya kubali subhanallah. Désolé parce que ça fait mal. Chez Soga Shimrosao, mais le sujet vraiment. Hosonem Zadzewe ni fanyam na video wa hae, ni erewa. Heli ya tsongo uruka. Ni heli ya tsongo jukomezi ungo. Yela di masahili ne mazetwani ya puli wao, ça fait mal. Ça fait mal. Rejoba mnyezi ungo. Nyimridunga armazerezo. Mri contact. 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 risaidie ye mzaze woi ni namana hai yatsudunga wa msomo yatsukontinyo msomo rehundre namna ye mzaze woi yahundre yafanye malalao haukaya ya mafundu waloko mori hohenda wazunguwe mru hauwende wafanye mru balala ungwanzo mali kwa tina roho njema ya juhamba nso shangwanzo mali nundu namna risadi mzaze oi shado wambie mwanyanya yeba nikamtsuri ya yema sahirine zenye gangizinu mnyezi mgu homrejezanizo iba nuzero hombi mloni izo homru henda ya ide ya one mru mgangini ya dhulumu ya fami ya dhulumu ya manyanya ya dhulumu ya arham ye kazi tsohura je subhanallah ya bongo joba tulamu mjewili miti mjewili mzazi hamadawe gawe Marseille gawe no wana gawe ni place ya ho mjini shahari ngwanzo ye place ya manyanyu bade ilomba ba hanu wema ya rohei ho yendeza ya hulizi yodi akaujajeki ajala hai ngokali waho mjini sho mji wa hanyu wo mji wa pewa uka ikaubidi wajuhe wahunike sanction wahulabe bo mzaze wewe
ikaubidi wahulabe bo mzaze wewe sokansi juma uremia na nyigangi walo komori ngwafanywe majove nyigangi na he majove kwa tula ngwenda upemba na modern sala madufanye zo famiza ha nyigangi ebanu nyije nyinyi Sofia Rabbi nyubo na ukaya majove wenju wakoulwa wakwanga miziwa mi uzamba mi uzirongoa mi tudolala rijuanza s'il vous plaît niwana shohatu rifanye namna heni ulona rohonku ya saidie mzaze wewe rikotize risaidie mzaze weni mna mwana hae ulobushini ya tudungo msomo ya mzaza hae ya hundre mru ya mbutu ya hundre mru mfanye malalao hezero honje mazahanyu huhanza he rabbal alamin rike konyonzi maukaya zinji nyi ufanya karnau uzia hozamba raili ngarnukau aminif nuwana shohat nuwazaza hat nuwakomoronsi pia haujaru wane nezembi zinu nuupe ufanyishi hao ze famizatu na mkwana damu massage shana magali mzaze wenge komono gejuma hato mjini nyinga mwona ukayo ujwa utuwaze nguo harambi wazo guso mji uo mzazi ya tukana problemu uo mzazi ya tukana tambu shamjua karango usiku yemanyanya ya sakomori rango usiku yemanyanya ya sakomori ye mzazi wengi haruma tambu haruma souffrance hanji ya masera na majini gudongo tuwaze nguo yozungulo mji nye mji kamtujwa marenge manyanya weima mre magugu hauma mlabake mji haukaya nga mjoke manyanya diamua ye manyanya diamua haukatoi ha neglige mna mwanamsho ulobushini usomo katumbe shamba hindu ya hala katumli bia likoli rijohanza hezero honjema za hoa zazi ikaono wa baba ni mazababi mlonizo rifanye namna risaidie mzazi wene mna mwana hae riwonise manyanya mzazi hae ulohu nufaransa ya lonero hombi neroho ya nkutsu ya hanza ya tibembi ya diwazao ya ukaya on va laisser ce bas monde on va partir sur certain garjo bali ya bafuta njeu nana hizo ikado wafanya duniani mzazi wahima wafanya ugangi mzazi wahima wafanya masahili mzazi wahima wafanya hizo dojua ya ukaya maudo wasule ya humba gojuela wahimiswa homdu mzima heroho waitowa wapua masera na mazetwani waditi na wambudia nyigangi wazona kayo ibada subhanallah yodi mana ikanga rombo Mwenyezi Mungu hekudratilahi ya Mwenyezi Mungu ruhunge wazazi ruhunge mazababi wajuka na roho njema wapare risaidie mzaze wewe risaidie ni mna mwana hai bo Mwenyezi Mungu ajujaenda ya ukaya ngajoka haini arenda njema bo Mwenyezi Mungu mliba hundunyani na akhira rijohanza s'il vous plaît riwonesa ukanga ba usiku ya mwanamshi abala mna mwana hai na mwana irewe ya mbele rangubu ranguma yoti yende hata la Réunion ya jahunu Faransa ya mwanyanya hamtondani baharo wanahe kwa tumsuporte mna mwana irewe ola rijabanu rizamba rihundu misaada rimsaidie mwanamshe woyi ya mwanamshe alhamdulillah gushuda hundu mbahindu hali gushuda hundu mnari ali hado kle wanahe mwanahe kush womana ulona ngoza 3 ans mahamira rushango tungona hamage na 3 mois ye mwanyanya wambada mzima mzaze mzima hunu Marseille hamtondani si jamanu ti demande umsada wandu wenji wamsaidia shaye famia hahe wajuha na bonja wavumbu wabanu madina nja wavumbu wa mji shawajuha no turamo hufanya nayi c'est pas normali ye hadisiyo joka hura n'importe quoi e wakati yakautoe mwanyanyu yatoe mwanyanya hodani mju wa mfami eske mwademu mtaha kamjeda mwa mtaha mju wa mfami eske mwademu mrenga kamjeda mwa mrenga e yarongo wandu mimi de na mtaishi ya mru ya eberge mide na shebe zara hunga wandu wa msaidia shawe mjomba wewe wakaunipa raikaba langu wanzo unishangazi eske wewe dovari yaho hingibande manyanyu ho hatowe manyanya ho dani bahari ngena mwanaile wekatu supporte mwanaile bandari zirongo walijaba nuramba rehundu wazazi wa imani rehundu wanasho hatu wa rohonku rehundu wa baba hatu wa rohonku wasaidia yemna emanamsho hatu ne mwana ikao ilewe uo hasaidiwa dena mzaza hahe alhamdulillahi abasar zambao yesu situation ya hengedao na unyongoha ye mwana katsutabia ye mzazi bahata ngabo wazazi wa jihansu wa msaidiao haina mwezi kwa mpeshaomba hendo masha Allah Mwenyezi Mungu na tukuzi wa ndohamada wao huhanza rabbal alamin haukaya undo upeu wa huwa nadamu wa jihansa urandanayi s'il vous plaît kama mtafadhalin ruonese famille wa alaikum salam mama Ferdinand mama chérie ruonese famille ne mzazi ulo Marseille banu ruonese ukaya ye manyanya ngujobona na nizo ya mfainyi angazi jomre jei
ho hanza rabbal alamina ye mwana haya ulobu shini ngujo yenshu ngujo ngamba ndo yale heze mvuza hanyu nezo rohonje maza hanyu badaga mjo saidia hukamwana tiwa mzima ye mzazi wengu tabi hurundu namna ili yafanye butu yaunde mafundi wa mzunguwe wamfanye dala wa hanza rabbal alamin haukanga wanadamu wapeu watsona roho iyo numero 07 48 45 19 33 gamjo ulipara heni mwanadamu lona roho risaide mzaze woi ikawe manyanya lohunu Marseille hamjusa mu hasabune mba arudhi ikawe yaloniyo ha neglige mwana 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 je répète 07 48 45 19 33 rifanye risaidie ye mzazi woi nani mnamwana hahe Mwenyezi Mungu yajailie ye mzazi woi abone ye manyanya ulohunu Faransa karna hombe la duambi sharo hombi na itsoreje ye mwenyo yafanya zenye gange na soreje ye wenyizo haukaya mbali ya rohombi ya ukuwa na hanyuma waza hunu Faransa waudu alo mabaua waudu alo malaika shawa waza la komonunga wa mabibi Mwenyezi Mungu narupwene shari ya rinike mwiso mwema 07 48 45 1933 07 48 45 1933 na ripari haina mwanada muluna rohoku risaidi mwana mzaze woi nani mna mwana hai babongo joishia ya baba saye mzaze woi yafanyaza nyigangi raili rishemeza kwa juamba mripasheo mwende mpara wangu nemporto kwa ngojuja ujigali seka otide wa muwa vanyu nyimji na mjuhe mrenge initiative nyimiji mdoka konyo nzima mwona mrika utuwa ujishinda utabiho mdoju hanyimji msaidia yodi ya joka njema nyimji mdoju wa msaidia wandu hamada wanu watabiao ikawa dhulumi we maisha hasababu ni baarudhu ya subhanallah. Merci beaucoup mwana asa watukufu garombo Mwenyezi Mungu ke mesajino winji wa hanyo mwishia wanasho hatu wazaza hatu wabebe hatu nanyanyi wazaze wa roho njema haswa do wazazi wa erdarasa rifanye namna risaidie mzazi woi risaidie nimna mwana ulo bushini ulo majenga na mzazi hahe ya juswamu he arudhu ya hahe ya dongotsu wengu yozungula no mji hawazi izo pia zimjile rango manyanya yasi hayo subhanallah. Yani para de famille hahe bo Yusuf Ahmed de famille hahe wanduzahe ikao wao nusiaha wabaloze hanyo hasbabu mapesa yani para de mnamwana hahe ulobushini wakati kao ye mzaze gahunu Marseille na ye mzaze yo yeshi boulevard national ye mzaze yo yeshi boulevard national ngeno wana hahe ngono kaya yero honjema ya bidi ya ifanye do henda ya uwe mwanyanya bahande mande mwanyanya ya mulize arudhi na ye mwanyanya katina babahanu wasaya itoti bahanu wazima de bahanu ikao yaliyo ya enshio haunuka meilleur solution do henda yeye ya mabiuka nuhulize yabo mzaze hamba tina ujwa uhuliza haukade banu nlona obasi Ramiro wana hamba ukarenge mapesa hule banu wajina subhanallah yoro hombi wope wazaza hangu c'est pas normali hombu fanye mwanyanya nyigangi gajuka wenju walokomori wahimi hanyigangi haufanya nyigangi ya Rabbi subhanallah. Mwenyezi Mungu aniki khatima njema. Tu m'as posé une question Yusuf Ahmed, je te réponds alors que tu es là tu dis n'importe quoi. Subhanallah, il y a déjà vraiment fou. Gabouane de moi la hitima. Je ne vais pas te bloquer. Vous demandez question sur Handego Yabogwa Moulada. Wode uju ami wa ambi, wode uju amini lo ambi rogo. Wode uju amini la bode bo cinéma. Gojo. Si parona mru hama ufani hano nawe, hunu Marseille. Haukanga monokawe we bazi yaha. Waunji ya harmaze live. Ukejuma unde ya na unataki. Siwono mru hamanda we. C'est des timhimi sarma aridobis. Je trouve que c'est pas toi. Si c'était toi, j'aurais été mangé. Comme le dit Tilanouhami, si c'était toi, j'aurais été figuré. Si c'était toi, j'aurais été tabassé. Dieu merci, c'est pas toi. Mais si je te trouve, frappe-moi en première. Je te l'ai dit. Si je te trouve, tu m'as posé une question, je te réponds avec respect. Si je te trouve, frappe-moi en premier. J'ai déjà les photos, j'ai enregistré. T'es là au lieu Yaoulunga.
wambe ukangaze ndo nai ngazi biro nai runde namna ilizi changer. À chaque fois tu m'attaques, tu m'insultes. Attends, j'ai tes photos. Yemruna mona timfani sanawe, ola tsindawe. Mais si je te trouve la tête, je peux pas jurer la tête de ma mère. Au lieu de venir là, de me donner, de dire tu rames, on fait quoi? Tu rames, ça se passe comment? Tu veux me déranger? Est-ce que je dis que les gens comprennent ce qu'ils ont fait? Vous pensez que je vais venir là de dénigrer un village? Je vais venir là de parler au nom des gens? T'es là au lieu de dire Masha'Allah, mais t'es là, tu m'attaques, tu me menaces. Comme tu veux à chaque fois. Vas-y, continue. Yamba les klamat sur le bon Nzamanyo. J'ai tes photos. Je garde tes photos. Si t'es un homme, ou si nous on a face à face, essaie de me frapper en première. Mais si je te trouve en première, tu vas comprendre. Wallah, yomiad, Haukaya, je t'ai jamais manqué de respect. N'importe quoi. On est là, on lutte. Ce qui se passe mal, au Péoulo Noir, au Akomon, les émissions na shohat, les émissions au Emabanihat, Garouano Nizo, à chaque fois tu venir là de m'attaquer, même si tu vas aller sur Aberza, comment de dire n'importe quoi. Montez là, appelle, il y a mon numéro, appelle-moi. 07 48 45 19 33. Vas-y, appelle-moi si t'es un homme. Watukufu gadar me sujet hatu. Gadar me sujet hatu. Gasivanu hawana nezembi. Wajazangu na nasho hangu. Gwanikao aminifu. Ni wananizo njaparo vumba mjiwa wangu. Njaparo vumbu zina lamundu. Njaparo mu respecte wangu. Miti son anede mako pour wangu et midja wangu cher. Quand on vient de parler, on parle pour que ça change. Pour que ça change. Il y a des gens qui se sentent visés. Wadja wa déranger pour rien. Wakatika, on n'est pas là pour rigoler, mais on est là pour chercher une solution. Watuko faut laisser. En tout cas, tu sois bien sobre mnyezingo. Parce que je suis pas quelqu'un que je suis rancunier. Je suis quelqu'un que je suis là pour lutter. Watuko faut garder le deuxième sujet. Troisième sujet que ça va vraiment, ça fait mal. Je suis j'ai une ngarongo zao fundi wamba ulona doctorat. Usome son université ya Komoro. Ye fundi woi gusome so ya université ya Komoro. Ikao hajua mwanamshe hunu Faransa kwa mwanamshe huo, elle est très belle, elle est ravissante, elle est charmante. C'est une bombe. C'est une bombe. Hajua mwanamshe hademande mwanamshe ya ukaya gumanzo ya mlole. Et mwanamshe mwambie kango nanzo ya pas de souci. Wakati ka waifundi shansi na uvumbua ye fileria haya ukango jojulania. Waifundi ulona doktora. Ika waifundi wenge Komori gusomeso. Ye usomeso universite. Haja hunu haja hajua mwanamshe hamlola. Banda halole mwanamshe hakade nae garjo ulimite mva. Wahe ye intimite. Shabanda haja Kajashinda ya wasuli Burundi normal. Hambie mwanamsha ukaya, je suis faible, hoshidane de Burundi normal. Et mwanamsha, ben qu'est-ce que je peux faire? Hamba essaye udoni fanyanongo hatandoka fier. Et mwanamsha hono ya ukaya hofanyanongo hata fier wede mruma hangu, je peux le faire. Sha finalement ola mwanamme hasizahe Komori, banda woyo usome son université. Hambie mrumshahe hambara ili miti shidina hujibiza. Gamanzo udofanya video onerea no angalia no jibiwa. Gamanzo udofanya mafoto ya hawazi onerea no jibiwa. Ola mwanamshi hamambia je, chérie, ça veut dire quoi? Habe kujona ko katijaiho, wona jaiho nja shidana hujibiza. Gami faible. Eba nou gamanzo mdolo la, gawe faible, oui. Mais est-ce que l'importance de dire à ta femme, ya de hupesha video za hawazi? Ye mwanamshe banda haharaya. Wa alaikum salam hasbogos mon frère. Longue vie à toi mon frère. Gamusuhete vakasi njema ya heri na baraka. Shimeji watu Hasani riwanza o shimeji watu walolea. Harmomji mtukufu. Wa mkazi walole mwanamsho hatu sani ya baraka. Ikao
rika harmo ukumbi gamuboshirio vakasi njema mwanama Hasani hu mjini wapo mji mtukufu wa Nkurani walilole harmo mji mtukufu hatu wa mkazi ngari hanza uswa mkazi weshimeji watu ngari hanza uswa ya Mwenyezi Mungu. Longue vie à toi mon frère. Olamba baola ika obligé ya réagisse nayi hosoma ola mrumshahe yambie mrumshahe kakutunifanya mafoto wanere yana video nganjo huransi haukamide mrumme haho ibidi ukubali zekaudo na hambia ufanye ola mrumme hahundulwe kilo ele courage ya uparamana mshe ulo vazini wahema ye mrumshahe hunu faransa yamwambie ya ukaya ye mrumshaha nguu gawedona iho timdemande ndongo ya nifanye katu nifanye ola manzani wahe oliyo yaonesa ukaya ça c'est pas normal wede mruma heshaka na ujua afanye mafoto ya were na video uwetsi ubinadamu ola mrumshe habaibu ola kopini vazini jirani wahe mrumshe ndizo ola vazini wahe mrumshe de udongo veheshe ya ola mrume video na mafoto sur et certain hauka wondo ya lo de nae hasiba la hafunguwe mrumshahe hamikatwalaka bahari ya mrumshe katumbeshi ya video katumbeshi na mafoto ya hawazi ya latif fundi hamanda we ulona doktora subhanallah fundi hamanda we ulona doktora usomesa universite ya Komori hunandi haji watoto wanza shonga ne mazababi makaliboshi gwanzo ufanywa video za hawazi imrumshe haharaya husiyabo humambia humfungua humransi bahari katufanya zo wanzao wallah hata usilama mwanamshe huo hahundukado hata usilama mwanamshe huo chapeau gam aminikata Mwenyezi Mungu hamtukuza Mwenyezi Mungu narpone shari ya latif Mwenyezi Mungu narpone shari. Merci beaucoup mwanama Hassan subhanallah humru demande mrumshe unike mrumshe otwala kabari mrumshe hahara ya ufanya video ya werea mru hamanda wamba hutimizi misomo wa daraja ya juu ulona doktora ya meilleure solution uftike mrumshe otwala alafu zetwala kazibehe avocadi yo le teuf est-ce que yo respect mru hamanda wamba husomo mrumshe ngombesho yo twalaka avocadi tufungua twalaka mbili parce que kutunere ya mafoto ya hawazi na video mide mruma hongo joka nsushinda gami hule nawe donere mwana mshabe ashe telefone uja upiratewa ashe kuna uja wakadoni hawaraho yuha wakadona mriho wamnike telefone yaone mafoto hango au video ya ni balance. Chapeau ma soeur. Wa alaikum salam Samira Mohamed Ali subhanallah na mangali wanade Mohamed wakakawa yimru hamba ulona doktora Muhammadu yamba hasoma usomesa universite ya Komoro ya jaya dole mwanamsho hatu ya tsuguma bi mwanamsho hatu ya mwerezi ungozae dizo ya mfunguwe bade mwanamsho katukiri mide mruma hao isona habia bidufani ya boga mjo unda makababa wajombo kashaibi dia bade mruma n'importe quoi Nyezi munarpone shari. Oui mama chérie mama Nora bonjour Nyezi munarpone shari ya he ewa baba wala hitima walona ze doktora fantôme wambao mafundi kwa somesa universite oluye ya ukonsolo ondwa shahao hujojo ulu jafaransa heno wakati wanzao go ambie mrumshe ya buwe ye Burundi ya hwereye pour avoir quoi au wakati wakan live qu'est-ce que t'as arrivé à faire et izo washida wafanya Henry ye bezo joka wona Henry kahui wono harme telefoni kwa izo ngizo zinji gazifani hanao les aho hindi les ahe ye mafricain les ahe ma ye ma anglaise les ahe ma américain les aho wazungu les fleurs lozima c'est différence de couleurs les fleurs lozima ye forme yonzima les zozo désolé les zozo lozima ça y est différence ya bongo jo bana we mchafu miti mchafu kama mbele realite fiki kelimatu obahanu bwazima wonjia ngojo jacule Shaishu wanzao haringo wanzo wahe difference couleur ngabo wazungu wankulu ngabo mafrike si wadu
gabwema anglaisie wawe ou je sais pas quoi ye forme yon zima obahanu bonji abo bazima renga walo yu haunji harmaza siti za porno wangalo wazungu ba wazilelesa o wazungu wazilelesa shezi wanzangu wanzuhari nono gamjo hufungua tu yabo ekade helilo ganjo hamjo hunikatolaka wale wandizo ya nikemdu mshahe tolaka baada mdu mshahe katsumbulia le fleur nguna pwene sharisha ne docteur fantôme ulonio gamina doctora fantôme doctora hanzaudo na mafoti hawazi doctora hanzaudo na video za hawazi nyezi muna pwene shari nyezi mgaru nikemusomema hanu kama nzumlone mabangas banyinyi nyinyi ye changement hema flori ya Burundi de couleurs loka ya memudu na weza hawadu zote les excitantes botula uchafu foti uchafu on dit la vérité wana so hatu wadu hasadu wa komodi wanjizi wa sukari wa ujiba ananeze kabila zingojina nyezi munanike khatima njema yanike musome ya rabbi izaho wa baba wala hitima wafungua ndo shahabari mrumshinge hule naye gawe komori gwanzo yomwo mparapel video ya dohubulia ya hubulele kababa dohonesa vahawe udona ukaya pita na boka sur place kutushita fanya mbanongo hai arrête de m'appeler wendo way hai oka sur place kutufashita fanya mbanongo shagwanzo jomsi sarma piège gwanzo jomsi sarma piège da hiwo na haya ba mruka dofungua mrumshe ha message vocali mruka dofungua mrumshe ha message vocali ye doktora yaho wonesa kamrumshe mrumni katwala ka message vocal mrumshe kago mfunguo mrupare mwana mahahe hau para mbaba hahe hau humanzishia baru wa humnika betu ufungua subhanallah wanu wanada mwaranda mtweda msomo mhundu doktora fantôme mweda bazi hunraimo mzibala mjakoma ligambazi zoandu mduhamba ukaya minga mina doktora udo demande mafoto hawazi doktora udo demande video za hawazi ça veut dire quoi ça ça veut dire quoi Yesu muna pone chanchona de Mohamed wanu manam shatu vraiment longue vie à toi parce que de mruma hao mrumekari wa sheo ulona doctorat shawone sauka kuna ubeha ye sexy hao wala kana uparapel video udomonesa ufanyaze opposition position hii nyondu kaba ikenganyi sur place comme tu sais mafanya beke da kambil comme tu sais mafanya même pas 3 minutes comme tu sais mafanya même pas 5 minutes chada kikanzima hata uhima kazi tuhima njuma zemdo za mwodo na shohat mwaleda naye mwademande mafoto ya hawazi mwademande video za hawazi ça veut dire quoi nyezi munaliki khatima njema ya rabbi merci beaucoup msomo nyezi munaliki msomo ema boya kawaye mrumme ya lula manamshe mrumme washe usome so université ya Comore ulona doctorat yabo walona ze doctorat pia wajoji santé ma vise na mji santé ma vise ndo huji santé ma vise je m'en bats le stack et mwanadamu ngujijo shana mbona uchamfu wala université ya Komori woti somo tifanya 3 université ti wa mafundo atimizi wararu ti wa corriger désolé on va you mais ti voyou je l'ai tapé hasibabu ndongo ye promotion hangu ya 2014 2015 2016 Guadjouao Katuramu il a corrigé la plupart des fondis en vouni. Il y a promotion en AS. Guadjouao, parce que tu fais AS, administration économique et sociale. En vouni, Guadjouao, quand j'ai corrigé la plupart des fondis. En deuxième année, troisième année, j'ai tapé. Nyezimuna swami, haukaya yaho voyo ti voyo. Hauka wa mdhulumu, wakaza wa mdhulumu, hasibabu nongo za korompi anzado nungwa naso hatu, walala nao, ya kamda nyungana na manamshe, ya pe manamsho langede na turamu, ya pa fundi gundre mo zero, eke manamshe hatsa manamshe haraya. Ika obligatoire que je tape. Woti voyo, yo légitime défense. Nyezi munaliki khatima njema. Yanike mwisomema ya rabbi wanade mwanodo respect wana shohatu hoja wabe mrumshaho ya ufanya video za uchafu finalement umbeshe twalaka bahari mrumshaho katufanya video na mafoto yaboka bajo kubuha wanade mwabe ukashaibidi ya mwere n'importe quoi na shohangu ne nous donne pas de confiance ni les hommes comoriens ne nous donne pas de confiance d'envoyer des photos détournées d'envoyer des vidéos détournées
Msikubali ba on est méchant. Ou je lui confie parce que lui, il est là, il parle, il dénonce. Même moi, ne me donne pas de confiance. Moi que je suis là, je parle. Ou tu n'as que confiance, chez toi, il y a des moments, il rentre dans l'esprit des gens. Il manipule les gens. Maintenant, je suis bien. Ou maintenant, je suis tranquille. Mais ça se pourrait qu'il y ait un moment, je vais changer le rythme et je vais dire n'importe quoi et je vais publier n'importe quoi. Madamu yonje harma zungo baika tulamu amini wala uti amini mrume uti amini mwanzani ya wanadamu ikawa wanzu wadoni swa Burundi ha appel video ya wanadamu wanzu wadoni swa Burundi ha mafoto subhanallah nyimli hitima kamtiwema ganabe mlikawa ulona doktora. Doctorat fantôme, j'ai un doctorat chéri, je suis un professeur d'université, j'ai un doctorat, envoyez-moi une vidéo parce que j'ai envie de toi, n'importe quoi, va au diable. Va au diable. Va au diable. Longue vie à toi, ma soeur. Que Dieu te protège. Parce que tu es une femme bénie. Hujua kaide mrumaha hukuja tu bar me piège. Hujua kaide mrumaha hukuja tu bar me piège. Na mjue weide mrumaha hebo makaba abo mabibi. C'est son mari. C'est son mari, il a refusé. Salut chérie, tu me marques, je suis à Paris. T'es comment ça se becquette au fond de moi. Je pense beaucoup à toi. Chérie, yo de helisi wanaume wakomori riko uzifanya, riko uzamba. D'une manière, il y a hanzani manipilo walokomori, wadorifanyia mafoto, banuno lala nsunguraruku, gamtsongo huona tabirini, hata mtsongo lala no jihisiza, gamtsongo juhunra vremati, nerem na foto, bahe wala wadofikiria ukaya, bala kweli tulamu ya Lufaransa, ngumanzo bagu jumaria 20 euro, ya sibala ya jifilme za suraya, ya ere tulamu le kababa, tulamu dobe ukaya, tulamu ya rengiani kwa nyanyani wanzani ya partage, wanashuangu, faut pas donner confiance à nous les hommes comoriens. Ne donne pas de confiance, on est méchant au lieu de garder l'intimité ou la confiance que mrenika gatsongo msaliseni na umenyani wide mrumai haraya yewa waikawa ere ya shunga ipasi shahawara wode joka husitiri ye uloma nga ujihada yokaya gamjojani hulole nereye banga ngamina bezu yao wajifilme wabe ngonsi kangwa jao wanawashe wanga wa balance dans les réseaux sociaux. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yarnike musume mwanze rabbal alamin like wanada muhanzana wa ujibizana wa konyo nzima wa humilo na shohatu riprotejo na shohatu ye makaba bwanini mabibi ruambika ça se fait pas, c'est pas normal. Mwanamshe fanyama de mwanamshe woi haukaha onesoka ye mungwana, c'est son mari, quelqu'un qui a son doctorat. Galam nakababa tsoi hali kuransi honjamala honi mwandu evanu wanadamu wanu wali hitima mndu hamadu nso joko mbati jina gibundovi evanu mimi tiparo johanyu boshonga ipasi tsabe namnabye zerogo zanyu mufarilwa tipara titsuju wakati nabilo hadisi titunduze de côté ngeti jatirongo ke mwanadamu kajali wakati mpara alafu va au diable, je te bloque, n'importe quoi fantôme yenda mo bibi. C'est qui lui? Un cafard. Va au diable, mon pinez. N'importe quoi. Nyezimgu narnike khatima njima. Yarinike musomwima. Ya hifadhu wanashohatu. Wanashohatu wakani hikma. Nankili wadolo ya ukaya. C'est pas normal. Ya ukubali mrume ngerambe kababa. Angalada bahmada lati juang bati jina gib. Qui vient là de dire n'importe quoi. Parce qu'on a me conseillé wanashohangu. Warensi hujifilme rambe chapeau ya mwanamsho dada kajabeshe mrumahe mafoto na video shange banu ngwambo kuransi hotsunjizi zumali au ni mwandu dadi koni gabu wanaume makababa mabibi gabu wanaume vule bala hitima mais je l'ai bloqué. Ma soeur, longue vie à toi. Nyezi muna uhifadhi
ya uhafadhi ya utukuzi haukaya honesa yaukaya zetwalake mlumaho yabeha haonesa ukaya doktora lonio yo hamba doktora fantôme yo doktora kalbosh yo doktora vraiment diabolique homdukana doktora yambie mlumshaha yaukaya fanya video na mafoto unele banga mikomori hunimake subhanallah wetsi mlulona roho shomwana damu wapeu longue vie à toi ma soeur haukanga wana washe wenji wa balancewa wa publielwa wao pia wahada lo hamahaba wabeha hanyanzo nanga mono yaukaya wasa ngwa harme réseaux sociaux wazungulia longue vie à toi brare jazia bambie watukufu ya hemzaza hako yangamiziwa ne mwanyanya mzaze lo nu Marseille yamfanya masahiri na nyigangi yangamize mwanyanya ulo Komori bahari haharaya yamulize mba arudhu yemba place nzimalonio yasia yabo ya bloke yemna mwana hemzaze ulo Komori yalo bushini mwanyanya mzaza yalo mu Faransa yatsomsaidi ya hata ransanu hata santimu mwana mshewo yalo bushini yatso usoma yatsongo uyenshide na wa Komori alhamdulillah ho majenga womsaidia Mwenyezi Mungu namjaze heri ya jailie yemzaze wa yabone rimsaidia nyanadamu ikode mridungao nimlona mbaroho wa imani henu juka na DLVR risaidie mzaze wa ya ulo wane mwanyanya hasibabu arudhu ya hae wa yimzaze ulo mu Faransa ya mpare mwanyanya ya mabia nuhulize mba arudhu hiyo mwanyanya bega muhulizo nrudienda wede mwanyanya mbebe mzaze mzima hamwambia ngamuhulizo urenge mapisa ule vandwa jina ola mzaze haharaya hapara ola mwana wa mzaze bushini hambambia mzaze ho yanuhulize mba plasi ola mzaze ola moto namba no mama kena ukirili mulize mba plasi ila demba bilonio hamania ola mwana he mwanyanya ikao yedi ambe habushini katumagalia katumsaidia ngei hongu galere hasi abo hende hafanya masahiri na nyigangi haukarangosu kenda hadisi dene mzaze we ulo Komori mzaze he mwana we ulone mba plasi hojaza he mzaze ola ngudongo tuwaze nguyo lata gudongo dubilo subhanallah Mwenyezi Mungu andike khatima njema ikao mzaze woi lijohanza haini mwanadamu wa roho kuu na roho njema rifanye namna risaidi mzaze woi yende abutu masira yanu ya mlawe hohanza rabbal alamin zidusie zao wanashwa hatu pia zo ura masewa ho haho wendo tsina natso ignora tale dinarcisome c'est ça ikar johanza wanashwa hatu wazaza hatu mlohunu manga nanyanyi mazababi rifanya hani za ufanya risaidie mzazi weni mnamwana ulo bushini Mwenyezi Mungu atukuzwa Komori walodo nae au kama jenga uwo mji wa Wakomori walodo nae she mwanamshe katsonda likoli bande mwanyanya mzaza hae hazia katumsaidia raili hamdemande ya manipile mzaza ya mulizem arudhu nzima ola mzazi harimani wade udongo tsuwaze nguo na majini na masera yomjia rango usuke mwanyanya la wahunu Faransa yenda hula nza ya kanzande ya manipile yenda hula kanzande muhadisi zela mulizem arudhu rango usuke ya jazahe hajundu utsongo tsuwaze nguo utsongo la tsaze nguo halatse kasete rombe Mwenyezi Mungu nyuandika mledungao risaidie mzaze woi yafanye malalao yabone risaidie na mwana woi mpalo numero 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 risaidie emna mwana woi yende hata yashinde yarejeli koli hobushini badage bushini ya hundo mbandu yale walodo nae Mwenyezi Mungu ajazeheri mzazaha ya hundo wanru wamsaidie wamfanye malalao hate masiranu yalawe haukanyo wazazatu mdohunu Faransa zenyi gangi zanyu kaga mzifanyao gamtsongo henda Pemba mwenda mufanya zenyi gangi 07 48 45 19 33 s'il vous plaît na mwanzia numero mwaze commentaire 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 watukufu Mwenyezi Mungu naniki khatima njema haina mwanadamu mwanza imani yasaidie limilani hako nyonzima risaidie ya utabi hoka ya mfanya zinji msaidi ya zinji alhamdulillah inorongoa wazaza hango wenji wa ufanya wa uziranda hoka ya wasaidia wenji wasaidie mwana kanimna wasaidie mzaza kanimna mwana yaka yile waikawe mwanyanya hamtonda ni baro wanahe kwa tu supporte mna mwana ile uo hamtonda ni tsumbabahanu ha héberger alhamdulillah hasaidi wa mapesa tumashash rundu mwana msho hakikao hajihundu merci beaucoup Saidi Mdahoma Rihundu, oh grand frère Léo, longue vie à toi.
ihundu msaada ya mwana mshahatu ya mwana mahahe hakanza ya lale naye zamvu sinoka na mlibia nyumba rishemeza hundu msaada alhamdulillah rimlibia mezimine ya nyumba hunu Faransa masha Allah ilongo hamandi isonga shukura uze juhudi ngarombo Mwenyezi Mungu andwa msaidie haukaya hunu rija ngarjolawa Mwenyezi Mungu arjale joka na heri inshallah marhaba menji mtukufu mon grand frère Saidi Mdauhoma Leao ikawadi mwanama uko unanza yakaunika conseil ihomo dasha nano irongo jani harongozi njikao depuis longtemps jusqu'à maintenant même si le Faransa ya ujwa unipa na nabia zinji ngamshukuru mwanama ngar ignore mabibi akayomba mabibi hata mpaka de yabo boom garba kiomba bi TikTok ya wanadakika wakatojeli roho ya ukaya leo Juma rendera renge Juma inshallah Mwenyezi Mungu arjalie yarnike mwiso mwema heni ya ishia ya participe ya saidi ya utabiho ni wazazi mdojoka ya garjuranse dunia inu zenye gangi ni masahir nizifanyao gamjoda muhimiso humdu mzima rangu kabulini hata ubangoni kiama sepa normal na rimianko nyuzi marsadi lano inshallah hata mpaka dayabo bom longue vie à vous inshallah.